neko je umirovljenik, neko se bavi nešto malo poljoprivredom, imamo tih vinara, da bi se moglo bolje živjeti, znači uvijek postoji prostor za bolje. Dosta smo zadovoljni, ima tu i slabih malo stvari, ali mi je drago da se jako lijepo razvija, da krećemo, da se širi. Ne neku industriju ništo, da ljudi moraju raditi tankat u doma, a ne da svi moraju teći naokolo. Kad bi bilo doma neka proizvodnja, nešto i tako, to je bilo sasvim drugo. Prednosti Vižinade su to što nije jako prometno. Nije ni preudaljeno od nekih većih gradova, a nije ni negdje izolirana u nekoj boški, bimo mi rekli. Ima doktora, ima poštu, ima trgovine, ima klubove, ima boćarski klub, nogometni klub, kickboxing klub. U Vižinadi žive dobri i radišni ljudi s kojima je lijepo prijateljevati, s kojima je lijepo surađivati i koji su napravili pogotovo zadnjih, pa moglo bi se reći 5, 10 pa i više godina, potpuno su promijenili lice Vižinade. Turisti većinom dolaze u Vižinadu za se odmoriti, jer nema toliko buke. Znamenitosti ima, recimo tih kulturnih spomenika, crkvice i to za obići. I uostalom, ako žele neku veću avanturu, imaju 20-30 minuta s autom do recimo Poreča, do Tara, do Tinjana, ne znam, do tih okolnih općina isto tako koje nude isto neke ostale sadržaje što Vižinada recimo nema. Vrlo uspješna škola u kojoj završavaju izvrsni učenici koji se školuju sve više na fakultetima i koji se sve više i vraćaju. Vižinada je okružena maslinarima, vinarima, gljivarima, ljudima koji proizvode lavandu i bave se ne samo vinarstvom i maslinarstvom, nego i voćarstvom i povrćarstvom isto tako. U Vižinadi se događa mnoštvo kulturnih manifestacija koje su poznate ne samo diljem Istre, nego moglo bi se reći diljem Hrvatske pa i dalje, Slovenije, Italije. Moglo bi se reći život u Vižinadi je poželjan, lijep, gotovo idiličan.